The Katungan Festival is a vibrant celebration held in the municipality of Tudela, Western Visayas, Philippines. This annual event showcases the rich cultural heritage and traditions of the local community, with the Grand Ritual Showdown being one of the festival's main highlights. Participants from various barangays, villages, come together to perform intricate and colorful traditional dances and rituals that have been passed down through generations. The Grand Ritual Showdown is not just a competition, it's a display of pride, unity, and the communal spirit of Tudela's people. Each performance is meticulously prepared, with participants donning elaborate costumes made from indigenous materials such as abaca, nito, and bamboo. These costumes, often adorned with vibrant colors and intricate patterns, reflect the natural beauty and biodiversity of the region, particularly the mangroves, which the festival is named after. Katungan means mangrove in the local language. The performances themselves are a visual and auditory feast, combining traditional music, chants, and dance movements that tell stories of the local community's history, myths, and everyday life. Dancers move in harmony to the beat of drums and gongs, reenacting scenes of daily activities, historical events, and rituals that honor nature and the spirits believed to inhabit it. The festival also emphasizes environmental awareness, highlighting the importance of preserving the mangrove ecosystems that protect coastal areas and support local livelihoods. Aside from the Grand Ritual Showdown, the festival features various activities such as street dancing, float parades, and cultural presentations. These events provide an opportunity for the community to come together, celebrate their heritage, and educate visitors about the significance of their traditions. Local artisans and craftsmen also showcase their works.
kato ang contingent number 1. Hindi mo mahugyawang punasihan. Cluster Barangay, Barangay Sikante, Bangko, Barangay Daan, Sikante, Barangay Santander o Barangay Belea Hermosa. Among pasalamat sa mga barangay captains. Honorable Barangay Captain Chelito E. Marcos. Honorable Barangay Captain Yodosio Golden Jr. Honorable Barangay Captain Jonathan Silante. Honorable Barangay Captain Leonides Galio. Dagat sa kayong salamat sa ilang mga students, Mr. Marky Hinero and Mrs. Relier Silante. Coordinator, Mr. Cristiano Gala Jr. Pinaahon sa kubok ng pagtuo, dito sa kalikasan, o pinaahon sa pagsampi, ng bukang umakalala ng seksyon, makitabot kami sa pinakasulat sa kinabulan. Ang katunggan, mas pangtinan nako o papagpul ang mga katunggan. Gawas nga mga lipod kini sa katawhan, balay kini sa mga langgam o kinhason. Itluganan sa mga isda o ubang pangkalanon, kung diin gipanguhaan o panginabuhian sa mga tudilanon. Ang tango ni Mayor Polio. Na ay umaabot bagyo atong ipahibaw sa mga katauhan. Ay bayo sa kanang lumulungin langit sa dagat ang ginay-ginay ng pagwin. Kaya ay umaabot na ng bagyo. Magpasalamat ka sa mahal na itong patron dahil sa Immaculada Concepcion na gitagaan kag inyong ating nga gracias kahipasan ang mabaga na katunggan.
gikan sa Katalagman na napamatudan sa lungsod sa Tudela sa isla sa Camotes dihang bilampunas ang mga dagko katalagman. Ilabi na sa Bagyong Yolanda diin walay ni usa ka kinabuhi ang luwas. Ang puntok Madasigong Bakhawanon. Ang katunggan na niluwas ng mong mga katawan, hanggang gawin mo sakripisyo para sa katunggan. Sunod! Upang ako sa mahal na Birheng Immaculada Concepcion. Ug karon kitang tanan mananong magtinabangay ug magkayusa alang sa atong umaabot nga Katunggan Eco Park.
Umabat to ang contingent number 3. Tutok na Isidro Pagkawan. Cluster Barangay, Barangay Calmante, Barangay Mat-Aro Manayaw sa Puerto Pelis. Sa umabot, inadalaman. Ay da! Tungo magkaalawi! Ako dito mga alawi kay dako balay! Siya! Mahal na
Ugnaw kato ang contingent number 4. Pundok sa mga Biyakihanong Manayaw sa Puerto Pelio.